Redi Barai ho comunidade umanoa suku kuinga pronto atu processo presidente autoridade raiwa Rogério Tiago Lobato honna estrutura sira iha tribunal tuir dalan legal. Redi Barai nessa sociedade civil pronto atu ajuda na fatin comunidade sira ne exigência ou preocupação banai ulu sira. Mai besira la marca presença iha dialogo idene ho comunidade umanoa suku kuinga. Oke dia si Redi Barai dia papel mai aldea umanoa hanesa sociedade civil neve makahambiki a comunidade mesori odirona direita preocupação saída maka comunidade sira atau i nomos ba atau bahia na ulu sira liliu ba itenia autoridade lokal sira ia raiwa ia tempo idanemos lolos sira mai rona direita itenia comunidade manoa nia exigência mai tambah sira lamai di Redi Barai pronto para atu ajuda na fati comunidade lori sirne nia exigência sirne preocupação sirne atau ba ia na sira e nomos buka dalam proses legalnya ita ia advogado para atu ajuda comunidade sira lori processo ne ba ia tribunal ia na ba maka bele decidi semak los semak salah então di comunidade umanoa sira pronto para tu ajuda canaliza sira ni informação tomak mai Redi Barai atu ne sai anesa ponte ida atau ajuda comunidade sira anoin osi Redi Barai nya anoin makne i sekarik iha perguntas balong si itu ni maluk sira lebe maka la marca presença ene au usu atu hamutuk na fatin unidade la bele hak fodak tambah nasaune ita utunia di nasaun demokratik. Redi Barai mo se na fatin ajuda comunidade sira ho di halo kombiti. Atu ne fasilite pa presidente autoridade raiwa honni estrutura tomak no autoridade lokal sira. Si Redi Barai toko ajuda comunidade halo fasilita sira nia kombiti baya presidente autoridade baya sekretaris teras sekretaris administração ambil konsege ba entrega kombiti nomos maya naisir suku punya sefi aldea OPS Redi Barai ajuda fasilita kombiti neto esir nefati mai be di telatene sir nia Hanoi sir lamai koin lorong sir lamai rona itenia komunidade sir nia augusu paratu mai ulu sira sa autoridade lokal sira tengah prinsip mai paratu rona direita itenia ina itenia ama sir nia terbuka sam sira koin lorong nia. Na in Barai Senhor Cipriano da Cunha afirma kata se fidu suku Cunha domingo kawan halo reunião ka encontro la iha linha coordenação honia comunidade. Nia halo reunião ka encontro suku seluk hodi asina acordo kona Barai idane. Idane maksai hanesa dificuldade bot mai hau ni comunidade sira husi aldea umanoa. Kita ready desse suco, suco Cunha. Si. Ami makili, may behan sa hamo si daray da ni, nung may nuwafat daray da daw ni. Ami lahat ni ida. Niya halo renuang encontro mo sa ami lahat na la foto na ami. Niya foto de sucero pa maya sina ako ko na. Sa haus paras lahat. Suko Cunha. Ida nema, say dificuldades pa. Ida nema kauso daliratan. Am say tinggal mai. Lah ia comunicação seranela ia comunicação isso a comunicação dia é suku lagi sukunya mas nela suku lagi sukunya tidak nih sukunya nih ane umeno baru umeno nih tidak nih mas harus baru ini nih ane baru umeno nih nih tinggal considerar ambil baru aldei umeno ane ambil hati nih kali nih informasi ini mas ambil on. Maluk Shira, atu hetan informação nebe factuais no atuais, reta haluhan inscreva iha canal APV23 Online News,
Hane hambutan notifikasaun o komentário no fahetutan ba media sosial siraselu.